Ya Nabi-Nabi penikah kali kedua. Manu'ungan Ummi Kalsum pulang balesa. Kagak ba Allah sidu menangkada Allah Nabi saya pahganda hai tanda pangan Yahudi. Batu jablang Ramadan dua dan hijrah Nabi pang badan basangan nuyu pelangan Yahudi. Kafe kaji mengimpun kaji dungaji kepung Nabi Allah. Kafe kaji mengimpun kaji dungaji kepung Nabi Allah. Hana nupegat pesta Maria. Jena muda hana mepaksa. Hana kelembu dengan perata. Hana pembicara juta Allah Nabi naya pahganda hai tanda pangan Yahudi. Batu jadah Ramadan dua dan hijrah Nabi pang badan basangan nuyu pelangan Yahudi. Kafe kaji mengimpun kaji dungaji kepung Nabi Allah. Kafe kaji mengimpun kaji dungaji kepung Nabi Allah. Masa yang wafud di Rasulullah. Kalau pegang wafud ananda. Luwa wafud Nabi lebulun lupa. Wafud Fatimah bulun penguasa Allah. Nabi naya pahganda hai tanda pangan Yahudi. Batu jadah